Dobar dan, dragi moji. Mario Čepek za vas danas predstavlja OptiGrill na kojem ćemo pripremati stek, iliti ga pržolu, ribaj ili entrecot. Uz ovaj vrhunski stek koji smo predstavili pokazat ću vam jedan odličan prilog koji ćemo na OptiGrillu napraviti na ručnom načinu rada. Prvo što napravite, upalite OptiGrill, idete na Temp Control i potvrdite na OK. U međuvremenu, dok se OptiGrill grije, pripremimo naše povrće. Nakon zvučnog signala počinjemo sa punjenjem OptiGrilla. Tu ćete samo pripaziti, recimo imat ćemo povrća koja ćemo morati mrvicu prije skinuti tipa rajčice. Rajčica je vrlo brzo gotova. Isto tako tikvice kod koje ćemo gledati da zadržimo priču kolorita. A sve ostalo ovo povrće koje je termostabilnije, poput paprike, pečete do željene mekanoće. Ono što ćete još napraviti prije nego što poklopite, prođete sa par kapi maslinovoga ulja. I sada kada smo naš OptiGrill napunili sa povrćem, poklopimo i na temp kontrolu odaberemo način pečenja koji može biti zeleno, znači doslovce skroz sirovo, rare pa žuto, medium pečeno, znači narančasto i well done. Mi ćemo sad vidjeti kako to izgleda na well done. Nakon par minuta pogledat ćemo i već imamo spremno pečen pomidor ili ga paradajz. Znači gledate po mekanoći povrće i tako ga vadite van. I doslovce nakon minute do dvije svo preostalo naše povrće je gotovo. Idemo na sve skupa malo soli. I par kapi maslinovoga ulja. A sada prelazimo na stek. Evo, ovo je bio odlični primjer kako smo na našem čistom roštilju napravili, znači, jedno odlično vegetarijansko jelo. A sada prelazimo na stekove. Za stek prvo ugasite OptiGrill, ponovno ga upalite, otiđete na program za stekove i potvrdite na OK. Nakon zvučnog signala otvaramo naš OptiGrill, uzimamo stek koji smo začinili sa malo soli i par kapi maslinovoga ulja. Uvijek vam je bitno da stek prije nego što stavljate na roštilj poravnate, da bude jednak sa svih strana. I sada spuštamo ga unutra, poravnate ga, spuštate i pečit ćemo ga medium. Nakon zvučnog signala naše meso je pečeno medium. Vadimo ga van i ostavimo minutu do dvije da se stabilizira. I nakon koje minutice sokovi u steku su se stabilizirali i idemo vidjeti kako je pečeno. Medium. Dobar tek.